Haruh, sebekali jani kau nabang nasi jadi koncreng. Apa juga yang jumah leman itu? Bahasanya sebab seduk gati kalau. Halo Li. Halo lo, Lejen nih. Sebab berangkat ke Singapura apa nuju mah? Nuju mana kan? Aman nuju mah abang nak beli nasi. Bekreok-kreok wasang beli ini nih, berseduk gati. Oh, nanti yang jukuti beli, makhluk hati lebang. Jukut apa sih gaya di makhluk gati? Uli ngedas lemai. Ngayon jukut balung beli. Beli sing demen kan jukut balung. Ada jukut balung gak enang? Duh ngayon jukut balung, apa gen ada tuh gen abang? Oh, mun gitu kang mau ya kan? Menang sebantayan ibi betul lah. Nu beli. Memangnya kenapa beli? Nang sebantayan gen abang. Dia mesti ngayon jukut balung din. Nah, jadi yang jalan. Nah. Sajan gati beli basang cublukan. Regan dasu sebut seduk. Padahal awaknya dot gati aja jukut balung. Belum gajem awaknya nih.